Hej, ja sam Petra Begović. Pozdrav, ja sam Zvijezdana Vukić. Bok, ja sam Gabi. Ja sam Anđela Kraljević. Moje ime je Jelena Veljača-Žunko. Ja sam Ana Labaš. Ja sam Kristina Samrđić. Bog svima, ja sam Katja Grubiša. Ja sam Teja Mamika, to je Teja Čizmek-Mesarić. Ja sam Ana Popović. Ja sam Mila Zaimović. U 2026. želim proslaviti 5. rođendan svog obrta Tvornica komunikacije, održati live događanje. To je to. Kako je 2026. godine 5. godina mog biznisa, vrijeme je za ponovo poslagivanje ili reslagivanje biznisa. Tako da je u fokusu ponovo postavljanje nekih ciljeva, nekako uvođenje u rutine novih ponuda koje su krenule 2025. godine. Ove godine mi je u fokusu spojiti turizam i pisanje, gdje ću kreirati turističke ture i radionice pisanja u jednom. Postat malo prisutnija u lokalnoj zajednici u Splitu, kvalitetno održavati zajednicu diljem Hrvatske. 2026. je za mene veliki izazov dolaženja do što većeg broja roditelja koji će prepoznati vrijednosti i unijeti to u svoju svakodnevicu i na taj način ću dotaknuti što veći broj obitelji i same djece. Ove godine se planiram fokusirati još više na svoj membership, tvoj online nastup. Iz razloga što mislim da postoji još jako puno poduzetnica za čije priče ne znamo, a zaslužuju da se za njih čuje i želim ih ohrabriti i potaknuti da o njima pričaju i govore jasno, odvažno, da se prezentiraju, da snimaju programe, da kreiraju podcaste i da općenito svoj rad u svim mogućim prigodama predstavljaju na najbolji mogući način. Ove godine su u fokusu primarno trudnice, zato što se želim posvetiti tim igrama svjetla i sjene, raditi malo kreativnije fotke, stvarati neke art projekte i da zapravo u tom svi onako uživaju dok stvaram i žena koja je ispred jednostavno da se osjeća kao princeza i da na kraju ima predivne uspomene. Ove godine se želim fokusirati na skaliranje poslovanja, a istovremeno zadržavanje osobnog pristupa, tako da ću tome pristupiti kroz izgradnju mentorskog programa Neodoljivi brand, a istovremeno skalabilnim grupnim edukacijama koje svejedno zadržavaju onu osobnu notu, jer znam da je poduzetnicima zapravo najbitnije dobiti taj jedan na jedan feedback. Ove godine kod mene u fokusu će biti poduzetnice koje su psihologinje, psihoterapeutkinje, edukatorice i mentorice, zato što sam s njima najviše do sad radila i najviše mi je gušt raditi s njima. Pop-upovi su u mom fokusu ove godine zato što želim da postavim Beograd na mapu gradova poput Londona, Pariza, Osla ili Beča u koji će proizvodi, brendovi dolaziti da budu deo te proizvodne zajednice malih brendova. Live druženja, psihoterapijski intenzivi za mame i retritovi za parove. U 2026. prestajem se oslanjati na preporuke, zato što mislim da tako ne rastem, jer sam u zoni komfora, a nema rasta bez nelagode, tako da u 2026. se okrećem drugim kanalima. U 2026. definitivno sam odlučila reći ne i onim možda ponekim i dobrim stvarima. Često mi se događa da se malo raspršim u fokusu i da želim sve odjednom. Tako da svakako u 2026. malo više ne po nekad stvarima koje bi možda nekad i radila. Ove godine definitivno prestajem se fokusirati na više stvari odjednom. Želim imati jedan cilj i jedan fokus i jedan način funkcioniranja ove godine. Pratiti trendove, a više slušati sebe. Prestajem slijediti pravila. Pa ove godine prestajem, to je moj nekakav plan, prestajem lelujat, odnosno počinjem se zbilja više držati one strategije koju sam definirala sad početkom godine, kao što obično to većina nas radi. Ove godine prestajem objavljivati samo ispoliran sadržaj i samo one fotke koje meni zadovoljavaju kriteriji nekog savršenstva. I više ću se fokusirati da svaki mjesec pokušam stvoriti jedan art projekt, jedan projekt koji je čisto iz mene, iz stvaranja, iz želje za stvaranjem nečeg novog
i baš tih igra svjetla i sjena i da onda to podijelim sa zajednicom. Ove godine definitivno prestajem govoriti automatski da na svaku priliku i ponudu koja možda dođe do mene, jer sam se previše puta uvjerila koliko lako na taj način gazim svoje granice. Prestajem raditi dosadne kama vizuala jer stvarno nemam života za to. Prestajem prokrastinirati. Potrudit ću se da dosledno pravim planove kojih ću se držati, tako da se iskreno nadam da će ovo biti prekretnica za mene i moj biznis. Prestajem se opterećivati tuđim pravilima, tuđim strategijama i tuđim mišljenjima koje nisu u skladu sa mnom. U 2026. želim brusiti svoje prodajne vještine. Nova odluka koju u 2026. uvodim u biznis je svakako laganije i s lakoćom kretati kroz svakodnevicu. Čini mi se da ponekad malo previše brzam i želim si ove godine usporiti i dati vremena da stvarno uživam u stvarima koje dolaze. U 2026. želim 2 sata dnevno odvojiti za sebe, za svoj posao i za svoje hobije. Njegovanje kontakta uživo. Malo mi je to zafalilo. Uvodim pisanje rukom, pisat ću rukom i vlastitu knjigu i vlastite objave. Pa ove godine uvodim u svoj biznis još više pričanja priča, još više storytellinga i upravo na tome će biti i naglasak u mom radu, zato što mislim da je to danas, pa mislim nikad važnija vještina u doba umjetne inteligencije i svih generičkih sadržaja koje nas okružuju. Tako da definitivno i sama planiram pričati više priča, a u isto vrijeme želim potaknuti i žene s kojima radim na isto. To je malo više te igre i više stvaranja radi stvaranja, jer mi je to, zbog tog sam počela raditi, zbog tog sam počela biti u biznisu i onda sam se ukalupila u razne moranja, u razne stvari koje funkcioniraju, koje mi donose prihode, a zapravo se želim više vratiti tim korijenima i igrat se. Ove godine definitivno se želim više strateški posvetiti kreiranju video sadržaja. Mislim da je ponovno na tržištu prostor za one cinematične storytelling reelse. A paralelno definitivno želim i razmišljati o nekim malo više premium možda uživo iskustvima za neke od najvjernijih klijenata i općenito imati cijelo vrijeme u vidu da nipošto kod razvijanja novih ponuda ne želim zaboraviti na postojeće klijente koji trebaju iz godine u godinu nešto drugačiju podršku. U svoj biznis ću uvesti više delegiranja, to je da delegiramo u Canvu, Reelse i tako dalje, što mi se ne da raditi. Definitivno automatizacija. Već sam u 2025. počela da se bavim ovim, ali ću u 2026. staviti prioritet na to. U skladu s tim više ću pratiti sebe, svoj osjećaj uzbuđenja i lakoće koje mi onda to daje i ostvarujem u biznisu. Ne mogu zamisliti da moj brand raste bez toga da stvaram povjerenje s klijentom i da održavam događaje uživo, gdje se više upoznajemo, gdje se stvara povjerenje i na kraju krajeva ostvaruje uspješna suradnja. U 2026. i u svakoj godini do sada definitivno ne mogu zamisliti svoje poslovanje bez podrške. Podrške je u obliku mog tima, mentora i općenito moje obitelji koja me u tome vodi dalje. U ovoj godini želim pokrenuti podcast i želim da moj brand bude prepoznatljiv po tome. Zoom preuzeo je maha, ali prijatelji smo. Jutarnja rutina, molitva i kava sa suprugom. Ne mogu je zamisliti bez svih ovih alata koji mi služe u mom radu. To su podcast, to su Zoom moji kolovi s klijenticama. Ove godine se planiram više fokusirati i na veće formate sadržaja, odnosno duže formate sadržaja poput free webinara. Tako da to je nešto što mislim da će baš učiniti razliku ove godine. Ne mogu zamisliti bez Photoshopa. Ok, dobro. Bez Generative AI-a koji mi proširuje pozadinu kao to je savršeno. To je prvo što mi pada na pamet. Ali ono što mi je promijenilo poslovanje su automatizacije i to želim više malo implementirati u svoj biznis u smislu da više automatiziram mailove, mail sekvence,
i davanje feedbacka? Definitivno delegiranje i širenje tima. Ove godine imam tu privilegiju da mi zapravo u većem dijelu poslovanja pomaže i muž, a uzela sam i još jedan oblik vanjske pomoći u obliku studentice, tako da definitivno delegiranje, a neki praktični alati mislim da su većini nas isti, Canva, Instagram, Telegram, ChatGPT, to je to. To je vino. Vino će biti glavni highlight mog poslovanja, to ne znači da ću se napit, nego da to je jedan dio mog hobija koji postaje s vremenom biznis, tako da ne mogu zamisliti da taj dio sebe odbacim, da se time ne bavim. Vrijeme je da to dobije onako neku pažnju ove godine na biznisu. Praksa zahvalnosti, ako je to alat za biznis. A drugo nešto, opet ta automatizacija. Zaista mislim da će to biti boom za moj biznis. Društvene mreže, rekla bi i povezivanje sa svojim ženama koje su razlog zašto sam ovdje.